Zdrava Srbija je politička stranka koja dolazi iz unutrašnjosti naše zemlje. I to je jedina od 100 stranaka koja je osnovana van teritorije grada Beograda. Plan i program Zdrave Srbije leži na 4 ključna stuba, a to su kultura, vera, tradicija i nacija. I to je ključ našeg uspeha. Pitaju nas ljudi u poslednje vreme, i to baš učestalo, zašto baš koalicija sa Srpskom naprednom strankom? Poštovani građani, za razliku od naših kolega iz opozicije, mi moramo da se postavimo odgovorno kada je reč o našoj državi. Mi imamo rezultate, mi imamo dela, mi imamo ideje, mi znamo kako i hoćemo da pomognemo da Srbiju postavimo i da je ojačamo još više kako u ekonomskom, tako i u socijalnom smislu. Zato pozivamo sve građane dobre volje da se priključe Zdravoj Srbiji i da zajedno radimo na rešavanju problema, kao i to da daju svoje sugestije i ideje za razvoj našeg grada. Ja sam više lično puta napominjao da su svaka ideja i svaka sugestija apsolutno dobrodošla. A posebno apelujemo na mlade ljude da se priključe našem timu i da se zajedno sa našim koalicionim partnerima borimo ne samo za budućnost Obrenovca, nego da se borimo za budućnost naše zemlje. Jer omladina je ta. Omladina je ta koja će sutra u budućnosti nositi ovu zemlju na svojim leđima i donositi važne i krucijalne odluke za svoju državu. Zato, poštovani građani, uvaženi Obrenovčani, pokažimo jedinstvo, pokažimo volju pre svega, da hoćemo Srbiju koja će da nastavi da gradi budućnost pre svega za svoju omladinu. I ono što je najvažnije na kraju, i s tim ću i završiti, jeste da je Zdrava Srbija ne samo stranka, već tim ljudi koji će da služi narodu. Živela naša omladina, živela Srbija.